Hambai, jeng tini TSF Agartala Town Committee nengai Tripura High Court visit kenama phelaikia. Jeng saimano High Court ni phasingtei Tripura Judicial Service o kaisa job recruit lang dong grade 3 ni. Engke a jagao on behalf of High Court ni phasingtei kaisa notice publish khaika syllabus natei a syllabus oporo English, Bengali, general knowledge the law paper hani borok syllabus o mention khari khari tin examination bagi. Fiaba kok borok jehetu official language a jagao to government yor to kono sijak kare je kok borok by Bengali bisingo je first language second language na jagao kono recognize khajak kare jeng saimano kok borok by Bengali language jotono saman ga jagao jeng nuka Tripura High Court ni phasingte o exam bagi syllabus mention khaitani kok borok ni kok borni inclusion khajak kare jeng omono tuino tini jeng the Registrar General Sri Biswajit Pandey sir ji bemalna phalimani unfortunately jeng bo emalai manliya ke jeng TSF teisa bo emalai finai jeng appointment borok mthang san thangka kha khlaio omo hai incident rok jeng buskang salo omorok no jeng solve khlai manana hanai tamni himale kok borok sudu kaisa language ya omo government ni ko Tripura state policy language policy ni act 1964 bo khlaio so omorok no government যদি ও ডিসিশন যদি গভর্নমেন্ট ফাসিতি ফাইও হংগাই ও কোয়েশ্চন পেপার ও নিনি সিলেবাস সেটআপ যদি গভর্নমেন্ট ফাসিতি ফাইও হংগাই গভর্নমেন্ট Tripura hani Tripura sarongni bagi borok kija wansuktai a jaga kwbangma experience phainai exam nen phainai a jaga ni baksa ba kok borok prefer tongmano kok borok no choose khaimano hingka omorok no wansugui student ni future no wansugui government buskang sali apri seton hnai jeng omono appeal khainai sao phagatun tino jaga ang sakbaithang town committee ni president Monish Devarma tongo ngachini logibo BBMC unit ni manajori tongo kwbangma leader tongo BBMC ni secretary Onil Oka Olijoy yang horen tongo chin town committee ni MBB ni tong khaksang MBB ni Tipes gangma chin TSF town committee ni je executive leader ro sabai